Omochowan UCC Malok Kanuya Kapkate Bisna Ngasapeta Rayasan Mati Maskaro Sangadi Ain Glory Wawan Longe Bade Nado Kokolata Ngabangan Gloria, Sasi ubanan na unang sasi Umain siwa Sobe di kalangan sa kurang tayo isang kongreso ismet Tenaman huyas Pingelap Main sam komuna Sabun manigin manaman Sarawi Tagamangi Autapan ayurang Pisamis Amarain Kapun meseng ranu Sangking Pingelap Masangin kalangan mau rasan Bisa rumah bukan Biar teman-teman kis Kesan kakan ato Ya kulit kasar Kulit pasang Program kui Bisa kamera le Papain komu Lepasan aja Kalangan kamu mansam Muna sen totolan program shopping and so business bagi nganuin marahin sarawan kan tawalan naman is sebagai ngomong kalau ya song koros ngana sensitita jangan sekali segala kasaran service mansam sesuai dengan manokela es naman uyas kaping nelel rano Panggan kosan tiang kis Pingelap Sen kosore la pangya Esran sian Sesek semanta Orang pilih Nelen Semesti Main alamus Merain Koyo Lelepet Makamu kacing kinirasi Magkakan uyala Tama Sen kakanuya Rano Songon aramas Mese Uya nana sulani Sesak naman kapingkin Esya Mesen kakan katok-totok Televitoran Kalangan kong nansam Isa naman kapasang Kalangan Makamu pili Yan es papa mas meleles to sa ras kawi meleta uyata so ngar mas kuno se uya raures pangkara ta sekpaki so kalang wa insekti dan minne es kaum so kawi rang melen es to kasa irasi keni bisa merok Patama irasian kawin tikin tama irasian kosoneti
And kagan tahu intuan kupuram mangsa. Kalangan kong mangsa. Sesakapingkin naman kagan. Kayeti singkakanan kin. Karena san sarap kanawa. Mungkin tetap ina kanawa na time anso kismes singkakanan. Es na kin ka. Kalangan kong mangsa. Pahay noralap. Nangay naman ulan kitikis. Sekbati. Parang magtatanong yung iba. Kasi yung sa karatapas. Nangay ulan sansa. Is oras. Yung iba. Pero inumaral. Sekarang siyo at sanggawa Jesus Christ. Amen.